Ito, Bert de los Martires, alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax, asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos, recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Well, those drifters' days are past me now. I've got so much more to think about. Deadlines and commitments, what to leave in, what to leave out. Against the wind, I'm still running against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. I'm still running against the wind. I'm still running against the wind. Against the wind. Still running. Malinaw daan sa muyang signal dyan sa Binahan, Ragay, Camarines Sur. Ang aram kong Binahan, garo igwa ka mo ning kustal, kustal yan, may dagat, ang Binahan. Yan ang sabi ni Jessa Marasigan sa pagining messenger. Informary daw ko yan, Jessa, kung anong location kang Binahan. Sa insyahara ni ano ang katarain niyang barangay. Tangani bagang local geography, garo naaaraman taman yan aram ang programa sa radyo. Pag nagparadangog ka, garo ka man lang nagbabasa ng encyclopedia. Pag nagtitext ang mga parantabay ta, nagre-request, sasabihin na silang sitio barangay. Naaraman ta kung anong mga lugar yan na di kita maging ignorante sa sadiritang lugar. Bago kita magbisita, bago kita magbakasyon sa Amerika, bago kita magduman sa Europa, sa mga akita, sa Brisbane, aram tan mga sityo sa Camarines Sur, sa Bicol, Okay, pag sinabing ini po malinawon ang signal kang OKFM sa Binahan, Ragay, malata kumusta unda ang pamilyang Santo Domingo sa Bagsit. Bakong Bagsit, kundi Bagsit. Makusugon ang radyo ninda dyan sa Binahan, Ragay.
Nadadong ko na yan, pero actually di ko haron mamari. Ano yan? Nasa highway? Ano yan? Kustal? Ano yan? Naranis sa Banga Caves, sa Tagbak, sa Insarani, sa Amumukpok. No, yan. Kaya kumusta na lang po ang mga taga dyan sa Ragay, Camarines Sur. Si Kuya man nga ni, si Principal Joel Claron, nagmensahe na naman. Permida ang kumustaon ang mga teachers kan Mangiring Elementary School and parents. Nagkukuha po ng feeding ngunyan, tinapay and apple. May mga feeding pa lang dyan, tinapay libre, pakatapos apple. Pero bako yan inapod na community pantry. Talagang igwang programa ang elementary school kan Mangiring na may mga feeding. Bako yan pantry. Ang lulutuin mi po digdi sa Mangiring, sa office kang Mangiring Elementary School. Gulay na nato na may bangot ning tinapa, sabi ni Principal Joel Claron. Ini ang alkalde sa kusina. Ako si Bert de los Martires. Siyang kita sa 97.5.
Papa Bert, difficile pa po ang sirangunyan digdi sa San Vicente, Sipukot. Pareho po yang kang Kutmo, pareho yang kang Mangga, Sipukot, pareho po yang kang Kabusaw, sa Romalang Pinagalian. Masakit pa po ang pagsira at medyo may pag-alangan pa mga parasira na maglawod. Baka biglang bumalik ngayon ang bagyong Bising. Kaya kami po sa mga kostal, araw kaning San Vicente, Sipukot na parati nakatune in. Kadakul-dakul po dining gulay na o gulayo na kuyang kalunggay. Kaya ang binabangit mo po dyan ng iyan bagang balaw. Si dating fresh na balaw kadtong bago magbagyong Bising, pigasinan mo yan, masiramon po yan ibangot sa gulay na kalunggay. Yun lang po yan, basta masiramon po ang sa imong maluto ang gulay na kalunggay, managumo niyan. Dahil ang pandulsi po kaya na dulsing tangkwa. Digdi po sa San Vicente, Sipukot, liban sa ini po sa Rong Costal, kadakul digdining root crops, kahoy, mga panglamber, yan. Sagana po maray digdi, kaya may mga prutas digdi, nagguno kami ng tangkwa, pinagdulse. Yan po yan sa muyang pandulse mo yan, dulsing tangkwa. Griton mo pong firmian na pamilyang Mina. Pamilyang Reyes, digdi po sa San Vicente, Sipukot, na nagantabay sa programang Alkalde sa Kusina. Noorin man daw po kami makakapasyar dyan pagtapos ng pandemic. Haloy na po kan ako po, aki pa. Pigdadara ako dyan ni Itay sa kaniinay. Pag nagdidyang kami sa Naga, nagsisini po kami sa Bitsara. Ay ngunya na ako po may pamilya naman, may apo naman, bira na po kaming makapanaga. Namimiss ko po dyan ang kape saka ang siopaw sa Naga. Garon niya ako New China yan ay. Yan bagang mga baryo sa palibot kang Naga, yung mga banwaan, Sipukot, Pamplona, Libmanan, Partido Area, Iriga, Rinconada. Ay kay itong panahon, garo nag-enjoy man sindang magpapasyar sa Naga pag aldaw ng Domingo, nagsisirini, lalong-lalo na si mga yaon dyan sa Riverside, sa may parting Karigsa o Magaraw, Kanaaman, pagkatapos Libanan, Kabusaw, nasarkayan ng land sa pagdudomingo, may madara ng balon, masirini lang yan sa Naga. Namimiss ko po na kinabuhay, lalong-lalo na ngunyan na may pandemya, nayaraw lang kami digdi sa San Vicente, Sipukot. Ini po kaya pag mauran, medyo malaboy po sa muyan dalan. Yan ang problema. Kaya kadaglang po digdi, kung mapadigdi ka sa San Vicente, Sipukot, masakay ka po ng lansa na ang port, yan po dyan sa Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur. Tell my feet to hit the floor.
my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about $500,000 famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on Bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Cause they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na.
Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance asin kadakol pang iba. Sa Naga City ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An sa tuyang oras ngunyan, 3 minutos, makagi po ang alas 11, asin ang oras na yan, atun dyan sa karambot kang Cabral Bicolandia Supermart. Atun man yan kang DMSQ, sinabang kang original na Master Square, atun man yan kang Cibros, kang CBS Quick Save, CBS Express, Sirman Stabilo Lending Corporation. Sabi ni AC Janice Nedea, may magayon na observation digdis sa kuya na sa community pantries. Sabi niya, Bayanihan, Rabos, Volunteerism, Salvation Army Community Pantry of whatever. Let's just do it without publicity and fanfare. Sabi ni kuya ni Janice Nedea. Yung managad baga, no? Itong kung ikaman magpaparpanauman lang. Kami po ngaya, aro kaning grupo, mananaong yan, na aro kani. Diyan nga ni sa tumangang kang Camarines Sur National High School, pagagi ko ngunyan, garo igwang sa dito na pantry. Pero may para pandong lang. Pero ang pinaka-importante ang karatula, no red tagging. Garo niya ako mas naintindihan pa itong no red tagging kisa ka itong pinapanaong mga talong garo to. Talong saka pirang daw ning kalunggay. Ang kuya, garo no red tagging, garo bagang pinapadangugan ang pulis o ang army na garong pigiinitan niya ang mga may pantry. Ayan, kaya no red tagging niya, imbis kay itong mga pinapanao. Pero ang may kasabihan baga kaya sa na garo nga ni sa tuklo yan sa Diyos ito bagang kung ikangaya, kung ang denged ang wala mong yang kamot dapat din nag-aaram kang ginigibo kang tuumong kamot. Pakatapos ngaya, bako ngaya na kung ika ngaya mapangaji, pigkukuraw mo ngaya. Kung ika ngaya masimbang niya sa Diyos, garong ngaya mapangaji sa Diyos, bako ngaya sa gilid kang tinampo na ipinapahiling mo ngaya. Dapat nga personal mo sa ngaya, bako man na ika ngaya nagpaparpangaji para sabihin kang ika ngaya maka-Diyos. Day mo ngaya pagpara bandilyo na ika ngaya nagpaparpanauning kalunggay, nagpaparpanauning talong, o ngaya, kuraan ngaya kamo digdita, kami nairak ta nagtitirios ng mga Pilipino sa administrasyon na ini. Garo may patama na. Kaya magkuralang kamo digdi pirila lang, may social distancing po. Ini ang inapon na community pantry digdi sa Sitio Ugub mo, mga may lugar naman. Pero no red tagging tabi, tabako kaming arong ya kani. Kami pinagalan mini, nagtatabang kami sa pobre magkuraan na kamo digdi sa satuyang Rabos Pantry, community pantry.
Sabi nga ni kaya nananaw ka man nga pero pigbabalang ibog mo para ipanghambog. Ang tunay dang nagtatabang, di lang nagigirong. Ay kaya baga gulpi man nagkukontra kaning community pantry. Although makamampakiaram kung magparpanao man yan basta baga di man illegal. Kaya lang igwa ni mga taong di daw nga tinutugdan mo naman yan yung kahugakan ng iba na magparapang purot na lang dyan, magparapang hagad. O baga man kung gusto mo nga magtabang, hanapon mo nga si mga pobriyon nga sa lugar nindo, na aros nang kinakakan, dumalan mo nga, daran mong kakanon, uya, baga, so ang gulayon, uya, ang manok. Takon dyan pang sa community pantry mo itatao, baka dagumpayin ka itong mga taga, sa Manila, baga itong 5 babaeng na iling sa Facebook na garong mga halukab. Linalay sintirong pinapanao. Ay paano kung ang kasabay kayan si mga parpasloon, itong halukab na, itong piguubos na. Kaya mas maringya kayan, idirikta mo ng darong dumasarong na nagtitios, mayong pangutuan mo niyan, o may bagas po digdi, sa indo na po yan, may gulay yung digdi, sa indo na yan, may dilata, tanganin din na kamo magpila. Saka, araw mo daw ang pagtubod ko daw kin mga parapantry na yan, ngunyan lang yan. Magpungkang ngunyan, day ka naman maagwanta kayan, takong igwan ang nagpipirila dyan na itong inapon ng mga sablukon, itong ubos kun ubos na. Bako itong magkuha ka lang yan ng 5 tuyo. Magkuha ka lang yan 1 kilong bagas. Ay paano kung baralik-balik na, di mo naman nasasaway. Kaya niya ko yung mga parapantring yan, ay ngunyan lang yan. Maraman mo kayo, wala na yan. Durulaga na yan. Mas maripati kung arog lang kayan. Ay paano kung nagpaparalengki ka na, ikang nga balik-balik ka na nga digday. So wag mo nga nagkuha ka nga, balikan naman nga. Ay suminimbag. Tano, madali ka. Planky, kung baral baga na, ang los kayo sa barita, saro ngayang community pantry sa organing lugar, napuli sa Relatuban, si saro pig flying kick, si saro ngaya pig tirador. Urupakan ng tao, ngiritan, kawasa ang mga parapantry ngaya. Magka-ride na lang daw ngaya, maghanap buhay na lang, tanganing total ngayang bayanihan, haloy na pong nangyayari. Sa mga coastal, sa mga may dagat baga, yan baga mga parasira, pag pano ang dakop, paggulping na dakop, ay pinapabayaan ang mga neighbor nindang magkuruasan na dyan yung panira ninda. Halimbawa dyan sa Pasakaw, gulping nga sinadakop na turingan, ay Bert, magad man nga kaming turingan, ay pamurot na lang dyan. Itong tama lang sa indo, mga 2 pidaso, tulo, pinapabarayaan lang yan. Iyan ay hinapon na haloy ng sinasabing bayanihan kan mga Bicolano. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself
from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings ya 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 Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my hometown. Duman sa mga gusto mag-text sa pagirumdumong kugiraray kamo nasa tuyang number 0919-431-5528. Aramon tamanda kung anong masisiram na panirangon yan. Aramon tamanda kung may mga parapantry man sa inda. Mga parapantring yan kung ano man pinapanao. 0919-431-5528. May nagsabi, digdi po sa muya mayoning mga parapantry. Digdi po sa muya sa San Rafael, Cararayan. Nagtataranong kami ng kamatis, okra. Ang gabos na kataray, libreng magtigpo. Yan, magtigpo da. Magkuha na lang dyan kasi mululutoon. Lalong-lalo ng ugbos kamote ay libre po yan. Digdi sa San Rafael, Cararayan. Dahil na kay po ng lamisa, dahil na kay po ang pantry. Tagabos na pananong digdi, sige, magtirig po lang kamo. Para sa gabos yan, yan po ang bayanihan sa San Rafael, dyan sa siyudad ni Naga. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, ¿pero qué te lo decía, compadre? Que voy a hacer tus canciones
zapatito como los que usa el ranchero de los comienzos de lana. Y luego, ¿qué haces, mi cuate? Te los sacamos del cuero allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ay, Chilar te va a celar! ¿Pero qué te decía, compadre? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Together again, all my tears can't stop falling. The long, lonely nights are now at an end. The love that we knew is living again, and nothing else matters. We're together again, together again. All the gray skies are gone. I'm back in your arms, now where I belong. The key to my heart you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again, together again. All my tears can't stop falling. The long, lonely nights are now at an end. The love that we knew. Pag nadadangog ko ining kanta ni Nora Honor sa kaniya Tirso Cruz na Together Again, garo napapaturuan luha ko ay.
Tanagigirumduman ko itong mga neighbor ming mga matuaman sa kuya na mga daraga kan na panahon kang kasikati ni Nora Honor sa kanil Tirso. Pag nadadaw na ang kanta ni Nora, sige na ang kurawang kaya no. Nagtutugtog niya si Nora kaya. Si kuya na si Linda saka si Maria. Haray naman daw tungo niya na Yung baga mga neighbor mo kan na panahon, si Linda saka si Maria, ang lamula kang ina na, o ano nang ya, bangkag ka na nga dyan sa mga retrato nga ni Nora sa kanaya Tirso Cruz sa Bulaklak, saka sa Liwayway. Ang sinapna, dahil mo nabibingkagan, maantudo na. Bawasin na daw ngayon ng sungo. Ika ngaya Maria, nababangkag ka na nga kinura Honor, saka kitirso. Ito man Sir Linda Iuman. Ika pirmi ka sa naman nga nasa layasan. Si mga tugang mo dahil mo na binabarantayan. Yan pati ngayang ano mo, makanang ginibo, magparagunting sa magazine ka mga retrato ni Nora Honor. Grabe ang mga paghanga kato kay Nora sa kakiya Tirso. Ito nga ning maestra ko, si mabutong kong maestra sa garo sa Pilipino, garo sa Social Studies ay. Si Ma'am Ladison, mga kabats ko dyan sa Camarines Sur National High School. Si Ma'am Ladison, itong taga-Abilya, mabuton ito. Sabi kang kaklase kong si Ruel, sa apelyido ni Ruel. Ayan nga si Ma'am ngaya, number 1 at tagang ni Nora Honor. Pag igwang nga kuning kuya, ning retrato ni Nora, dinadara ko ngaya, oy ugmaw nga si Ma'am Ladison. Salamat nga, tinawanan mo ako ning retrato ni Nora Honor. Ta ako nga, taga-hanga ni Nora. Maestrami ka to sa Social Studies, si Ma'am na Dison. Natatandaan ko yan dahil typical na garuina na mataba-taba. Ay may sistema ka to dyan sa high school na pag day ka pa naka-tuition, day ka ma-take ng exam. May natural ba yan? No tuition fees, no exam. Ay sabi niya ka to, ang mga ma-exam lang yan niya, sinaka-tuition na, tayan ang tugon kan sa tuyang principal. Yun na. Dapat may mga permit nga yata kung day ma-exam, tayan ang tugon kang principal. Day niya man niyang kagustuhan. Nag-exam na kami, biglang may nagdalagan na kaming kaklasing lalaki. Nagdalagan paluwas sa classroom, paradalagan. Naku ba lang si Ma'am Nadison? Anong ito? Sing ito. Si Kuya po baga ngayon, ma'am, si Arong niya kani. Ano ito nagdalagan paluwas? Dahil po makaka-exam tamay pong court ang pamilya ninda, dahil po naka-tuition ng 5 pesos. Tuition ka to, 5 pesos man lang. Ay nagluwa to si Ma'am Nadison. Ako ngaya, habo ko man talaga kamo sabiyang kayan. Kaya lang tugon kang principal na dahil mag-exam. Ano magigibutak kung pobre man ang pamilya, ang magurang. Abo ko mang kayan. Pabalik ko nindo to. Pabalik ko nindo. Itagurang na to. Medyo nagpipiyot ng hinangos. Napapaybi ako ta gusto ko nag-i-exam ka mo. Kaya lang sabi kang principal, anday ng tuition. Anday mag-exam. Nag-route naman na kaugalian yan. Kung ako niya ako maging maestro digdi, saka maestro sa kung saan. Ay dahil mag-exam ka mo. Nag-route na bagang ika maestro ka, ano? Tatawanan mong special exam, maduman pa sa room mo. Imbis na nagpapahingalo na ako, maduman pa ka mo, ay mag-exam ka mo. Hindi na muna chikan ang test paper ka yan. Kung purki da yung tuition, dahil papa-exam mo. Mag-exam na lang, hindi na muna pag-chikan. Ayan mga buhay-buhay may kato sa Camarines Sur National High School. Ining nagkakanta si Nora Honor sa si Tirso Cruz, may istorya si Tirso. Kasud nag-post si Tirso Cruz ning minsay po sa gadan niyang aki sa social media kiya TJ na nagadan kan 2018 sa ilang na cancer. Padangat kong aki, pinapaisip ko sa imo na ako na bakunahan na si papa mo na bakunahan na naglilikay man sa COVID-19. Namimista ka aki ko makapaybi na pigsuratan ni Tirso Cruz III ang gadan niya ng tugang na nasa langit na dahil sa pagpapalangat namimiss niya, pinagi niya sa social media ang surat niya sa akin niyang si TJ Matuang Aki na binaway ng buhay sa cancer kang 2018. Forever, my darling, our love will be true.
this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving way. Just promise me, darling, your loving return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving way. Just promise me, darling, your loving return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-Biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng Biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-Biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap.
ko. Okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Ang oras ng unyan, 32 minutos po, makagi ang alas 11 nin pagkaaga. Yung kita sa Alkalde sa Kusina, Bert de los Martires sa 97.5. Nadadalan po sa Facebook, sirman sa YouTube, sa tuyang programa. Hi, Sir Bert, yun talaga may tuition kay sa kamhay, no tuition, no exam, sabi ni Enid Blanco kan batch sa 76. Kaklase niya si Kuyan, si Cyril Salvo. Malumlum na pagka-morning, Papa Bert, shout out po ka mga prutasan ni Aling Fe na pirmi kaming tinatawan ng prutas. Salamat Aling Fe kay Cha Allen na mabintaon ang burger, shumai, fries, and shake niya. May pa-free taste pirmi. Salamat po, Cha Allen. Hali ang kiyen. Dahil mo sinabi kong taga-senyan si Cha Allen na mabuot. Sa Amerika baga, ang mga may prutas duman na yan bagang mansanas, di ka dakul bunga, dahil man din na maubos yan. Ang mga Amerikano, sarawa lamang kang mansanas, kinakagyan sa mga plastic, binibitay sa mga hudal, free pick up, just get your share ngayon, magkuha ka lang ngayon. Yan ay nangyayari naman yan digdi. Diyan nga ni sa Calantas Street, sa Modern Village, may goding Calantas Street, igo dyan ng garden, public garden, nang nag-asikaso si Obit de los Santos. Ay si Obit de los Santos po, maswertean ay may agum na mabuot, may mga daga na arable, sabihin itong mataba, dumasa tinamba, kaya maray ang sendang hanap buhay. Ay ang mga aki nakapagtrabaho pa sa abroad, mari ang buhay ninda, nagparagarden si Obit. Kaya kung nagantabay ka dyan, Obit, kumusta ka? Actually, tiyo yan ni Hil de la Cruz, tan agum ni Hil, ay day, bayaw pa yan niya ni Hil de la Cruz, tan agum ni Hil, tugang iyan. Nag-ibo siya ng garden dyan na bukas-bukas lang, may mga kamatis, may okra, may itong talong, na ang gabos ng neighbor, pwede siya na magtigpo. Magkuha lang niya kamo, ay ang kaugma niya, mayo maning nag-aalamusa, kumpira lang kay puan mong pidaso ng talong, kunon mo lang. Kung kay puan mo lang duwang kamatis, magkuha ka lang duwang kamatis. Bako man itong may data naman na buubuso na tayo papaninda naman. Yan ang nangyayari actually, maski sa syudad ng Naga o sa man na puwera, na may mga garagarden, ipinapanao. Sarungan dyan si Pading Kaloy Cortez, dyan sa Naga City Subdivision, nagtanong siya ng ubus kamuti, palaman, o libre ang kataraid na magguno. Dahil nakinaka po yung mga parapantry na yan, kuminsan, nagparararog na lang sa Manila. Arog-arog na. Sabi nga ni Nitis Milat, tubod nga ko dyan, mas maray pang duhulan mo na yung sinangangaipo, dumanan mo, kung ibibiklad mo pa yan dyan, lalayong pa yan kan mga pasaway, hirak man kayo itong di makakakuha. Hi, Papa Bert, pa-shout out man sa mo digdi sa Bacolod Street, Jimenez Park, Subdivision. Pirmi kami nagdadango haliyang Kilores. May Bacolod dyan, may Cotabato, may San Leandro, asin iba pa, kumusta na lang kamo dyan, sa Jimenez Subdivision. Si dating kapitana Mayt Abukar, nagluluto ng ginesang mais, panira niya dyan sa Minalabak. Ang sabi po ni Agum ko, Saralit Pasinda, nagdadanguna sa programa mo Alkalde sa Kusina, si Mother-in-law ko. Duman niya sa inot kong radyo sa RN, may iniman ang programa ko talaga kayo. Pero iba na ngun yan ay kayo kaya, syempre mapan yung mga gadget. Yan ang programa ko kayo sa RN. Pinagdadangog na kita, ngunyan may mga pamilya na gustong sabihin, grabe ng kagurangan ta sa kinaaban. Si mga parlang ko ngunyan, kuya na ning may mga aki naman. Saro pa dahil man ako pabor sa pantry tayan na kada pamilya igwa na dyan makuha ning para ning dakul pampamilya kaya mag-aaragawan niya maabot ang panahon aragawan da kaya magkuha ning lista si mga poor or indigent sa barangay tauna na lang ning tabang sabi kaning nag-text na de pinagsabi si pangaran niya. Ngunyan, sabi man ni Ernie Verdadero, RNPAs, rebels, and yelords, kung yiluhan da or rebelde ang mga NPA, yan napot niya. Si Tess Gomez, sabi ni Tess, lalong
Kumusta ka mo dyan sa radio station, Papa Bert, lalong-lalo na kay SM, Ma'am Olive, pwede mag-request ng sunatang tulo-tulo para po kay Jocelyn, na may gusto magluto ng pork, sinigang, sinalakaning bungkukan, kangkong, talong, may darakulang sili, kumpletos ricados, sabi ni kan magayon kong amigang si Tessa Gomez Gallardo. Ang mga tanod sa Lerma, nagaantabay. Alkalde sa Kusina, good morning. Pakibati man po sa Dalaw Daw family sa Salvacion Bula, lalo na si ex-barangay Captain Jojo Dalaw Daw. Sino man sa Del Rosario Santo Domingo, si Jim Bim sa Kasichari, nariribong ako ang barangay Ninduay. Kumusta lang kirmanong Jim Bim. Si Azon nagagad ng medyo lumang kanta ni Jerry Bale, You're My Everything. Aliyang kaya Azon na nagantabay sa tuya. How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter, that fills my empty heart with love divine. To share this life with you, now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. To share this life with you, now and hereafter. How to know that you are mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you love me, make it this year, make it now. Though I'm hoping, always hoping, that you love me, and
and that someday you'll be saying you'll be mine. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you really truly care. Won't you tell me, for I want to know somehow. If you Kaso bago sa programang ano daw banwaan ni Ervin Borja, na tukar niya ang harayoon na marin na pagkakaiba kang justice system sa Amerika, sirma sa Pilipinas. Dahil kung natatandaan nindo itong nangyari sa Sarong Negro duman sa Amerika na pinagluhudan sa liog na nagadan, si George Floyd. Ito po pinagiring sana sa laog ng 11 aldaw. Nagdesisyon kasudma guilty si Derek Chauvin, ang pulis na nagload sa liog, and priso siya ng 40 years. 11 days lang. Samantalang digdi sa tuyan mga kaso taon ang binibilang. Harayuon pa ang aagian po kang Pilipinas bago ta maarog ang na sistema duma sa Amerika. Ita manggaro kung sabagay iba man ang sistema sa Pilipinas ay kung dadali-dali unta man digdi kadakol mareklamo ay piga sawi-saw nga siring. Ay digdi makiya sa tuya igwari ka ina po na due process niya na i-request ka maglatag niya kan ebidensya mo, ma-dispone ko kung ano-ano, mahagad ning postponement si kalaban tangaya kalinturado niya si kliyente kung ano-ano. Inabot mga 15 taon ang kaso. Papa Berta will fall in love sometimes. Paborito yan. Digdi sa kuyan. Jimenez Park. Paborito kang agum kong si Andox. Kaya sabi pa sa ibang nag-text, parati mo pong griton ang mga nagpapangudto digdi sa San Rafael, Pamplona. Ayan, nag-arantabay da dyan. Good morning, Kuya Bert. Batin mong belated wedding anniversary, Mr. and Mrs. John Espera, kang Deca Abelia. Aliyang Fe San Buenaventura, Kuntod, Patong, Pamplona. Good morning, Papa Bert. Panira mingunyan, tinulang manok na may upo araw daw. Nagdadangog sa programa mo sa Sagrada Pili. Ako si Sharon Brujales. Patugtugaman po ang kanta ni Julio Iglesias kung available pa, no? Salamat na lang sa mga nag-text sa tuya. Digdi man Papa Bert sa may covered court kan San Rafael, Kararayan, ang prutasan ni Aling Fe and burgiran ni Cha Allen, taid lang sinda. Hapit ka Papa Bert na masiram digdi sa San Rafael, Kararayan. Just to look in your eyes again, just to lay in your arms, just to be the first one, always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you
by my side. Just to know that you're never really far away. Just a reason for living. Just to say I adore. Just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just the words of a love song, just the beat of my heart, just the pledge of my life, my love for you. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. No, I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? No, I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How long must I wait for the last train to be here and the last chance to come
cast your love on me Wise men say it looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. For heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened. It's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. But when it comes, we all fall in love sometimes. Did we, didn't we, should we, could we? I'm not sure, but sometimes we're so blind, struggling through the day, when even your best friend says, don't you find we all fall in love sometimes? And only past that time could kill the boredom we acquired, running with the losers for a while. But our empty sky was filled with laughter just before the flood, painting worried faces with smiles. Si Elton John sa maganasulatang We All Fall in Love Sometimes, pabutan taning birthday greetings sa mga may birthday ngunyan na April 22. Sa na pa nandyan si Mrs. Marlene Sotero and Mrs. ni Ben sa kuyang kaiba-iba dyan sa Cathedral. Happy birthday na lang sa imo, Marlene Sotero, hali ang ki Ben, hali sa muya, may you have many many more. Inabot na kita nin oras para magsuruayan sa Alkalde sa Kusina. Ako po si Berta de los Martires. Salamat kan sa indong pag-antabay. Got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess if you say what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl.
and the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Yeah, I don't need no money, fortune or fame. I got all the riches, baby, one man can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, talking about my girl, my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I've even got the month of May with my girl. Talking about my girl. Ooh, my girl. That's all I can talk about. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananapit po na aking balatang. Halos hindi po ako basta-basta makatayo pagka nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit ay tagang pagtigbo sa Sir Dix agad po ng